Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 wafashe icyemezo cy'uko nta munyamahanga utunze viza yatanzwe na Leta ya Kongo Kinshasa uzongera kwemererwa kwinjira mu duce ugenzura. Ni icyemezo ubuyobozi bw'uyu mutwe bwafashe nyuma y'uko Kinshasa nawe yafashe cy'uko nta muntu uturutse mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe wemerewe gukanagira mu duce Leta igenzura. Umunyamakuru Stanis Bujakera yasubiyemo umwe mu bayobozi bo ku ruhande rw'inyeshyamba agira ati mu gihe cyose batemera inyandiko z'ibyangombwa byacu natwe ntituzigera twemera izabo. Uwo muyobozi kandi yashimangiye ko umunyamahanga wese wifuza kugera mu duce twabohowe agomba kwitwaza viza yatanzwe n'inzego zifitiye ububasha za M23. Yunzemo ati viza zatanzwe na Kinshasa n'izindi nyandiko z'inzira zigenewe kwinjira mu duce twabohowe kuri ubu zifatwa nk'izitemewe kubw'inyungu zo kubanirana ndetse n'ubutabera. Aya mabwiriza ntari y'abantu babonye viza zabo mbere ya Gashyantare ya 2023. Icyemezo cyo gutesha agaciro viza za Leta ya Kongo Kinshasa kirakurikira ibindi bitandukanye M23 yagiye ifasha birimo gushyira abayobozi b'intara za teritwari n'izirimo igenzura. Uyu mutwe kandi umaze igihe warafunguye banki ndetse n'urwego rw'ubutabera bibangikanye n'iby'ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa bikaba byongera ku nzego zirimo Gisirikare na polisi usanzwe ufite. Ibi ni ibice amarenga kugeze ku rugana ku bwigenge bwa Burundi mu duce ugenzura. Kinshasa nayo ku ruhande rwayo irasa n'ikomeje gukura amaso ku duce tw'uburasirazuba bwa Kongo tugenzurwa na M23 kuko sibyo gukumira abaturage uturukamo yamaze gufunga mu banki yadukoreragamo, ihagarikira imishahara abakozi batandukanye badukoreragamo ndetse ikura kwigira ubuntu ku banyeshuri bose biga mu mashuri aduherereyemo. Naho abantu 15 bishwe bunyamaswa mu gitero gishya cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro byagaragaye ko ari umutwe wa Coopérative pour le Développement du Congo cyangwa Codeco umudugudu w'amazorere muri sheferi ya Bahema Nord muri teritwari ya Jugu intara ituri muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro kuri telefone na 7/7 Piro Murindira umuyobozi wa sheferi ya Bahema Nord yemeje ko abahotoye bari bagiye gukora imirimo mu mirima ku wa kane. Ati twumiwe abantu 15 bagiye gukora imirimo mu mirima imaze baguye mu gice cy'inyekema za Codeco bicwa bunyamaswa bagana mu masaha 12 za mu gitondo. Nk'uko inkuru y'iki gitangazamakuru 7/7 bivuga, ubuyobozi gakondo bwerekanye ko inzego zishinzwe umutekano nta kintu zakoze ngo zitabara abaturage bishwe. Reka nsoreze muri Kongo Kinshasa mabwira ko umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa M23 Jean Major Sultani Makenga amaze iminsi afunga bamwe mu basirikare bakuru ayoboye kubera ibyaha bitandukanye bagiye bakorera mu duce mutwe igenzura. Ni ibyaha byiganjemo gusabura ndetse no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo bw'amabuye y'agaciro. Abahamwe bagahabwa igifungo kihe gito barimo abasirikare basanzwe bazwi muri M23 ndetse n'umuvandimwe wa Makenga. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyavuze ko mu bantu na General Sultani Makenga harimo uwari umuyobozi w'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma Colonel Jimmy Nzamuye umaze igihe gitafunguwe. Uyu ngo mbere yo gutabwa muri yombi akajya gufungirwa icanzu yakekwaho gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire. Nyuma yo kurekurwa General Makenga yise amuvana mu nshingano zo kuyobora ingabo muri Goma amugira ushinzwe gutegura ibikorwa mu karere ka kabiri ka Gisirikare gakorera muri Masisi. Amakuru kandi yavuze ko mu kwezi gushize kwa Nzeri Jean de Brigade Bernard Mahesha Byamungu usanzwe ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 ushinzwe ibikorwa by'ubutasi nawe yamaze icyumweru afunze. Umwanzuro wo kumufunga bivuga ko ngo wafashwe na komisiyo ishinzwe umwitwarire muri M23. Byamungu ngo ari yakurikiye nko gufata no kugurisha inzu 7 zo mu bwoko bwa Uvira zahoze ari za Leta ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko Jean Makenga akomeje gukurikiranira hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo Byamungu ari nako gukurikiranira hafi dosiye ya Bazili Bashigwa ukuriye ubutasi mu mujyi wa Goma uvuga ko kuyobora agatsiko k'abajura yiba imodoka mu mijyi ya Goma ndetse nabo bakajya kuzigurisha muri Uganda. Undi mu bamaze igihe barafunzwe kandi kuko Africa Intelligence yabivuze ni Ibrahim Makenga usanzwe uri umuvandimwe wa General Makenga. Uyu mugabo usanzwe uri umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo we ngo arafungiwe ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho imitungo. Nyuma yo gufungurwa ngo yasubiye mu nshingano ze bitandukanye na Manzi Musonerwa wari umukuriye wataye muri yombi akanafunga akurikirana gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi usanzwe uri muri guverinoma y'Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto nyuma yo kurekurwa yahise yoherezwa kuyobora Masisi. Mu basirikare bakuru ba M23 bafunzwe harimo bivuga ko ngo bazize gucuruza mu y'agaciro nyuma gato y'uko M23 imaze kwigarura umujyi wa Bukavu. Amenshi muri abo bavuga ko ngo ari basabuye muri uriya mujyi wa mbere munini muri Kivu y'Amajyepfo. Abo bari mu mvugizi w'igisirikare cya M23 Leta na Colonel Uringoma mu mpera za Nyakanga uyu mwaka wafunzwe ibyumweru 3 ku itegeko rya General Makenga. Uyu ngo wazira gukora ubucuruzi butemeye bwa zahabu bivuga ko yasahuye Bukavu. Colonel Julien Bahano baratuje usanzwe uri umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa M23 we ngo wakozwe iperereza cyeko rutswe no gukorana ubucuruzi bw'amagendo n'abashoramari b'Abashinwa. Uyu ngo nubwo yashoboye kuguma mu nshingano ze byarangiye yimuyoborezwa kujya gukorera muri Masisi. Mu gikano ofisiye witwa François Kazaramo ngo yafungiye icanzu azira kubarisha umuntu wabaga mu nzu yahereye mu mujyi wa Bukavu. Jean Makenga akomeje gucisha akanyafu ku byegera bye mu gihe akunze kumvikana nenga cyane imigire mibi irimo ruswa ujura no kugereza umutungo bikurwa n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Zimwe mu mpamvu agaragaza nk'izatumye yitamo gufata imbunda akaburwanya. Naho umunyapolitiki Moise Nyarugabo wamwe muri FCC rigizwe n'imitwe ya politiki
utavuga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yamaganye igihano cy'urupfu urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Joseph Kabila yakatiwe icyo gihano tariki 30 z'ukwezi kwa 9 ahamijwe ibyaha by'intambara ibyibasiye inyokomuntu kugambanira igihugu no kuba umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko. Nyarugabo yatangaje ko nta kimenyetso gifatika na kimwe cyashingiyeho mu guhamya Kabila ibyaha kuko ubushinjacyaha bwashingiye ku byavuye ku nkoranyambaga nka X, WhatsApp no ku mihanda. Ati n'abacamanza urebye mu maso yabo bari bafite ikimwaro, ibintu byose bavuze kimwe gusa cyari ukuri, nuko Perezida Kabila yageze muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nkibaza ni irihe tegeko yishe. Yavuze ko umwanzuro wafashwe mu rubanza rwa Kabila ari uwa politike ariko utatunguye FCC kuko ubutegetsi bwa Kongo busanzwe butubahiriza amategeko. Nyarugabo yavuze ko niba kuba Kabila yarasubiye umujyi wa Goma na Bukavu muri Gicurasi na Kamena akaganira n'abayobozi b'ihuriro rya M23 ari icyaha, n'intumwa za Leta ya Kongo zagiye muri Qatar Rwanda n'abahagarariye ihuriro ubwo ngo bakoze icyaha. Ati kubana n'abayobozi ba M23 ntabwo ari icyaha, nta tegeko rimwe rya Kongo ribihana, ikibigaragaza nuko kigidi n'abantu babonana nabo. None se ziya nama bakorera iduha bazikora batabonanye ko ziriya ntumwa cigidohereje iduha n'abandi batarazicira urubanza rwo gupfa kandi zarabonanye n'abayobozi ba M23. Nyarugabo yibukije ko mu ntangiriro z'uyu mwaka abayobozi bo muri Kiliziya Gatolika n'Itorangirikani muri Kongo bageze mu mujyi wa Goma baganira n'abayobozi ba M23 ariko ko nta rukiko rwigeze ruburanisha kubera ko nta cyaha bakoze. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko Leta ya Kongo yatangiye gukandamiza Kabila kera ubwo yoherezaga abasirikare gusa ku rugo rwe n'indi mitungo yirengagije ubudahangarwa ahabwaga n'itegeko nka senateri. Urukiko rw'igisirikare cya Kongo rwemeje ko Kabila ari umuyobozi wa M23 ariko Nyarugabo yavuze ko nta kimenyetso rwashingiyeho rubyemeza. Yibuze ko n'abatangabuhamya byavuga ko bazamushinja batagaragaye. Mu Burundi igisirikare cyashinje umutwe wa M23 kuba ukomeje kukibekera ku bitero byo mu kirere ukomeje kugaragaza ko bituruka mu mujyi wa Bujumbura bikibasira abaturage mu bice two muri Kongo burasirazuba bw'icyo gihugu. Kuva mu kwezi gushize kwa Nzira M23 yakunze kugaragariza amahanga ko ari ibitero bya drone bituruka mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'uwa Uvira bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile mu duce bafashe. Ibitero uyu mutwe uheruka kwikomaho Burundi n'ibyagabwe mu duce twa Kisesere two muri teritwari ya Rucuru ndetse na Bureusa muri Warikare mu ijoro yo kuwa 3 ku itariki ya 2 Nzeri. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka avuze ko ibi bitero byatwaye ubuzima bw'abasivile benshi ndetse binasenya inzu zitari nke z'abaturage. Nyuma y'ibyo bitero kandi M23 yateguje ko yatijwe gutabara mu rwego rwo kurinda abaturage biciye mu kujya guhagarika ibitero iyo bituruka. Mu gihe Burundi bukomeje gushyirwa mu majwi ya M23 umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu General de Brigade Baratuza Agaseke yise ibivugwa n'uriya mutwe ko ari ibinyoma. Yanditse ku rubuga rwa X ati M23 ikomeje gukwirakwiza ubutumwa bwayo bw'urwango kandi bw'ibinyoma nk'uko bisanzwe ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ihujye abantu ntibite kuri gahunda zayo mbi cyane iteganya gukora mu minsi iri imbere. Kuri iyi nshuro igaragaza ko operasiyo zaba zitegurirwa muri Uvira na Bujumbura. Yakomeje agira ati twibukiranye amagambo y'ibinyoma yashimangiye mu itangazo rya M23 ari ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 ryerekeye ibikorwa bya gisirikare ngo byaba byarabereye muri Warikare. Yashinje mu buryo butari bwo ingabo z'u Burundi, nyamara kugeza ubu nta ngabo z'u Burundi ziri muri Warikare. Ingabo z'u Burundi zashinje M23 kuzibeshyira mu gihe amakuru aba ku Burundi bumaze igihe bwarahinduye igice kimwe cy'ikibuga kinini cya Bujumbura. Ibirindiro byifashishwa mu bitero bya drone ku birindiro bya M23 biri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ko guverinoma ya Tanzania yakanye ivugwa na Human Rights Watch ku gitutu cya politiki ku batavuga n'ubutegetsi cyiyongere muri iki gihugu mu gihe kigana mu matora rusange ategereje ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Mu gusubiza raporo yatanzwe na Human Rights Watch, umuvugizi wa Leta ya Tanzania Jason Musigwa yavuze ko iyi raporo atariyo kandi iyo bya rubanda. Musigwa kandi yamaganye ibirego bya raporo zivuga ko hakomeje kubaho ishimutwa ry'abaturage mu gihugu. Mu itangazo rigira riti kuva ku bwisanzure bwa politiki bugabanuka mu gihe cy'amatora rusange uyu mwaka ntabwo ari ukuri. Iri tangazo ryongeraho iti itegeko nshinga ry'igihugu riha uburenganzira bwo kubaho umutekano n'ubwisanzure kuri Munyatanzania. Uyu muvugizi anenze Human Rights Watch gutanga raporo nk'izi zibogamye ndetse n'iyo guverinoma amahirwe yo kugira ikizivugaho mbere yo gusohoka. Musigwa yavuze ko guverinoma ya Tanzania iteguye igihe icyo ari cyose gufatanya n'ikigo icyo ari cyose gishaka amakuru nyayo. Raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abayobozi ba Tanzania bahagaritse abatavuga n'ubutegetsi n'abanenga ishyaka riri ku butegetsi gucecekesha itangazamakuru ndetse no kwinjira ubwigenge bwa komisiyo y'amatora. Nomata Musaka Masiko mupaka umushakashatsi muri Afrika muri Human Rights Watch atabiyobozi bakeneye kwirinda kubangamira abatavuga n'ubutegetsi n'itangazamakuru. Raporo kandi ihamagariye guverinoma ya Tanzania gufata ingamba zihutirwa no kurengera ubwisanzure bw'amatora rusange aho umuryango wavuze kuri mu kaga gakomeye. Tanzania yavuze ko yemeje guharanira ku burenganzira bwa muntu, demokarasi, imiyoborere myiza no kugendera ku mategeko byubahirizwa mbere y'amatora rusange ategerejwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka ndetse na nyuma yaho. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfundikira muri Uganda abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika. Banzwe polisi yo mu mujyi wa muri Uganda yatangaje ko yataye muri yombi umugabo ushinjwa gusebya Perezida Museveni mu mashusho yakwirakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Byatangaje ko uyu mugabo witwa Okuja Fred utuye mu gace ka Unayoki mu gihe yari yafashwe ku itariki ya 1 Ukwakira. Amakuru yatanzwe n'inzego z'umutekano ko Okuja Fred yifashe amashusho maze akayashyira ku rubuga rwa TikTok avuga amagambo adahagacira umukuru w'igihugu. Uyu mugabo mu mashusho yafashe yagize ati tukwiye kumenya ko utatwica twese, Kadiferi ugerageje ariko ntiyabishoboye, nutekereza kuza intambara ntituzatinya. Umuvugizi wa polisi mu ntara ya Kiyoga SP Patrick Jimmy Okema yatangaje ko umugabo afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Leta City
mu gihe iperereza rigikomeje. Okema yakomeje burira abaturage kwirinda gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza amagambo y'urwango n'ibindi bishobora guteza imvururu, yibutsa ko byari ibyaha bihanishwa amategeko. Yongeye ko inzego z'umutekano zizakomeza gukurikirana imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga kandi ko uzafatwa agerageza kurenga ku mategeko azabihanirwa.